omo sefa no mudi sefa no mudi sefa no mudi nti but omo kire say brief history concerning Gabon ye say Oma Ali Bongo no ye first president ma Gabon for no ne papa no obedi akunwa no ebra wodi akunwa no a wa appointe ne bawe so on ne foreign affairs minister nti ebra appointe ne say foreign affairs minister no na o free so no ene ma kwan ma papa we ebe gina mu so mampani ne to aba na de ma no obedi o mampani ono so bedi o mampani no e wo Ghana ha se no anase Gabon ho no eho asem na kwakwa ye bebiri nti we no ye Ali Bongo no ya sisi a wo mampani a o matu no ne bawo aha nti ne ba ana sisi no wote so sisi a se ya yakohu no se chief of staff ni fie ne ba na ye chief of staff e wo Gabon ho sika yakohu ni fie e na eda so nti asrafo na ni abre quick one ma be chief of staff ne ye odimba no ne ba ne ba boy no ne ba Kwabena said de bia me kase sebi nkrasi semu ese no Ghana ha ne bi ntimi nsi omo no South Francophone countries no kwan om nam so edra na o ma interview bi oye wo yesi sugar kura akota agire osala ukoto farm go osala nje no ne to de bi na metie no one Robertson ye de toto ye de ehu a na chense ase ye de ye kakra but se me nwie se unko ba akofo be so sikente se e de yakogu dem na obi nkosala nkota sichire no wo be so kire ese amanfo raise concern se wo hwe o mampani a wote so na ne ba wo sa sika we no e yade ono so boaboa no ho se kadachi bi anka ne papa ni wo ba biti on se omo lives omo style of ruling no a omo de wo ho no Ghana ha Kwabena ensi e de ne be ma kana na Akufo-Addo time isu ye no wasan manipulate ya oni mrache be dwafo se mo san ma me for term and his excellency John Dramani ma me free so no so aye bibi se mo san ma me ntraso kana hasa se bi ntrase se mo no ensi yes to mo no mo pe na ya sa o hawe na to wo mu o tama so ko ebi ne alasa ne watara hwe bi wote wa wo kire kodi wo asa fa kwa bi so no ya ye constitution na de bi no asa traso e ba sa de a yeso pamu fu Kwabena to ne pema wo mo be sole enti se wa sika nti se egu ni dem ane yakohu a eye systematic some benya ne video ba ko no de ato so bra o CV o si free private care mu a papa no kra ye kan ho asem stroke ache no stroke ache na ma so mo making noise yes also making noise na what is can be why na make sa noise in fama nti anopai ho asem wo ha ye beti ho nkomo and na yetie so free comfort no che aban ya sabia no kire se nipa du nsia krata no kire se yesusu se o mo gisika di free aya afo no ho nti yewura ade ye wo ye panipa de ma hospital no krata yi wo de ababra wo hia ya na wo hwe modemmo e wo afinim no hu kwampa obetumi afaso na wabɔ ayaresabia no ho ba ne die kura no sɛ konfanochi aban ayaresabia na ewie mu die no omatumi akura saa die no mu na efi ne demu bia antumi anka ayaresabia no nti yebɛhwɛ na yetumi adi ho komo na yabusa sɛ ɛho asɛm ɛtesɛn and eba ne say ya na e throw a certain signals bi e de afa wiem e de ama adehye bi a ebia omo pese omo kansem bi and ehun asama nkasa no etesen and matters are rising and opay ye behwe na ye disan komo no na ya hwe se de ekoso opote no se na ya na ehun asama sitie kasamafo e de ma konfanoche aban ayara sabia no eyewura kwame frempon mira ma chia no pay o mejo so minia na wapom tesen oboade na daroma ne mpa bo me hoye yede nyame ase papa wara romane ya tie ya eye krata edamanim ebra mu hia ya na mo hwe mo modern mo afenimu no mahu de ekoyie ene de ankoyie no na yewura de ya oye mo panin pa de abatu dwa kire se enipa dunsia bi wo mayara sabie ho amususu se omo gisika bi free ayafo no wada roma yentimi nka asam no mobo asam o TV kase so ebra ye ma wo nchen wa ye chiame na ye musa we mu asam na ya tie no wada roma etesei yo mpacha no kre emse professor de mensa ebe chan konfonochi si wa kunya no sunu ade ba ko de to staff ni nyina nim se hospital no ye si se arefo eba ho no mo a
ometi bemenya ayaresa kwanimu a ateti bi anim na ne botai pa ba ko so say the most patient friendly hospital to share wo se bia nipa bi free tamale to akwan nyemu saba beduru ho bi free sehwi bi free ha obedu hospital ano ne kwan se ye man ani tata no na bibi a wo se e demand bakọ mo nya na aresa no de kọ no bakọ nya no de kọ nti emra ye ba hospital la tama wo se report for duty se de bisa kasa wo mo sa no mani nyina na wo se ehwe na ye pege mu na se ba se ayarfo ne ba o metime nya ayaresa eso ani eno hyen bi na wodi gu akwan mu a ekoba se staff a o mo ya ade eti asan hye eno impelifo twen wo maso nti free busume afie mu busume ba ko besi busume nsia no mu no enipa dunsia na omo ne yedu omo ye anso impelifo ni a asaso twen ne bae Mira Frempo ye nim se adwuma mu hakura me wa me ne wo kasa ye wo mmara ene nsese bia ye fa so a ye de bo adwuma no ho bra se be ya ofom a na wahu se wafom saa mpanifo yi no omo ye mpanifo kakra adwuma ye fo mo ye mpanifo afa ne wo maba ana omo wo hodada ehun asam te sen omo nyina ye adwuma ye fo mo hodada na professions ni nyina ebi ye ordinary cleaners ebi ye nurse for be doctors ebi ye accountants ite frafra pe mo checks no na kwan be no mo fa so a allegedly o mutimi gisika ne free nkofo no ho nye eno nko abo okra na anyi sko onye obiska tam also ba report to be a consult room and say ward ana be de ne se wo konko ye adwuma no wa mantem enti ban say ya na ekọ with a certain punishment bi ana ai ba ko ye yi ne di kura on the kasentim ne nya adwuma bi na emu enwotwe nwotwe so ye catch o mo say wo mo kokobo a de bo mo last no say o mo bibi mu a ibeje o mo kwan eni bo so a o mo akatua ye suspend o mo ma o makatua so o mo nsa nka no mrena no mo suspension ya tie che nipa ne edunsia emu ma ye sen and it's details in the beneath that those details say gender permutations and the meaning of fine but ne ya tie che say 16 ne sa na tie but you never fra a man me na fra na all the professions in the so account and to going forward no so obi tie ya na no pe na se ne yemu ahye no fa ne e koso no ho a asambe na obetimi aka kire oh confirm 5,000 penifo do ma so to from hwemu call runs yes but be senior nyina na se mu dunsia pe en na ye no nche se nipa ni nyina sa no motie o 5,000 and na se we university from my 000.0000 o de be kwa chikura say o hwe ye ndwumadi edin this year ene ye toto ye patients ano senum si hu ndwumadi na the first half of this year kwa na nimte no che say wo mo aye hwom no wo mani age engonhye ya mpanifo de gu akwan mu a ye de ehwom hospital honom no eno na me ya wachiche ne me nkranhye nipa dunsia ne de kokobo eche obi ase se wo ba comfort na so bi keke afa ho die so mpanifo nta honom nyenhwe hai that is all other than that overwhelming majority of our staff adwuma said they also mo ye eno tina ye patient satisfaction rate first of the year almost 97% eno show se konfonochi asesa na say ayarfo ba hon ma ikun ye ho ehwe wo mu yi enipa wo mo ho ato adwamu sesia no o magye atom sampa so bo aye de bo mo no o maye so far wo mu nyina cause wo ni ye fiti prekope entini person wo konfanochi yo disciplinary code no kire ye nsese na process say o se nipa no go through also obi a timinya kwan makwadu ya bono no otimbe yi na no be mani onu nchiremu na be ko trans no mu se nchiremu no etaso a enye sankofo no nkwa nipa 16 no nkwa na omoba mpanifo ni bebre bai bobo no a oba na aso obeka no otim se etaso mu na mpanifo eja no manoko it is a process to mo a process no omo fa mu mpanifo mu se they still omo asem na ye dia kwabene de bom no omo anu yi na anu yi ni so mbe yi ni so na etaso mu ene de fa atwetwe ma wo na obi busa se how come say obi asabi wo ye cleaner wo ho betimi agisika de afiri obi wo kire ni pa adwe kakra ho no emu nkyem kakra ne sen de ko ba yi ni
sa case no won say oba confront ya nyina yes oh so mo mu theater for instance o so mu nyina mo show overall infection prevention mo sha tade bi obi a wo free tamale aba no wonim say cleaner no wo ye doctor na say onye doctor obi o fi theater ba face mask no theater KB no what mean difference if say we doctor na say onye doctor na we nurse na say onye nurse into ba bi be ka chi ni bia no obeji atum say ye confirm che bia benefo na mo hwe ni nipa no na one ne kasa nti eno na just 200 cedis so e hwe na so in forward no I know say bia mo hunu say sa na ma we na ye factors bi etimi lead to that no modin say ye gu akwa mu say bia atade bia me amene wo kasa yi madwuma ameye as cleaner no ebetimi ma dance so afiri wo a bia wo pane ho woni mreda enka no kwa do make a difference e bi botai that woni abra tag no kwa wonhwe cause bia do nipa arasna ba ko yi no bi apie o se ni ne o say e man for 200 bra gidi now de be ma no ti sa no man nyina no e wo ho nin tax wo nso so bia o pese o di bone no so afa say mu kwa ma on se na obi di bone no di hia ne say wo den say be gu akwa mu one encourage because oba confront here in trace kama and staff they say kwa iska e no bank na eje nti eni kwa so trace kama wo bia na so bi ejiska wo ho no director man penfa so ntina e betu wana mom na obi so busa say camera no entimi en capture nema bia e cost between bia patient ne bia a certain worker bia wo ho bia wo try so betimi age ne hosika na bia recordings mi so ho ya bia na betimi camera bo obi aba ye yi ne ho ye hwe no na camera bo ho nti hospital ni ba bibia na betumi camera bo so wo ma wo saadi no nti bibia ba jira je obi sika de o gwa na wo obasia na yi bank market nti ana say bibia ye hwe nipa ai ni kwa se camera bo ho no te no de enye total solution through my interrogations no obi timi kan bia sadi wasi agisika ewo obi ho a wono agya tum se wagisika obi ho no e bia wa yesa bia bosome nsia afe anasesen dina complaints and background de bebaso if there are multiple complaints I be feeling in mehu so dia waji watai na obu onu mu a na meka se ye bema wo aba abe defend wo ho pase ye ko record so ne se bia wa ye bibida enu na ya na ye yi o magi no if you look at any scan ne kese so we repeat offender and na woji 1 cedi kura na se bia you say waji 1 cedi da na say di mo a yeah any suspension no I so na se ja kwa no then it depend the number of complaints are complainants say what any previous record ura kwa be ma yana wase anopa mi ni say ye be san di nkomo wasa case ya ho ye da ase anopa yi that's a power penny when yamansa din kita ho de ma konfa no chia ban era sabia na ewura kwa me frempon ana waten nkan so ma me na wanu gu asem so ansa na upeja omu kakra na ye ka Congo le Gabon asem na ye ka se wo we kwan a omu no omu fa so omu ye omu ne ma no efa bi no ya omu ane kotwe ye ne de ma omu wa ba be di man pani utama so kwa twan no wasa akofa kwati kwan no aye enhihye bi na ase omode no kwa ti sa anaki bi owi a opese ne banso nto aso no mne ade no ye Ghana ha sense mhunu yensi se kurufu ado tam ya aso awo bekoi osme bana na dokua emetra so na nke ye nyina ye nkoboro enti omo no wo pena sa nsam no to omo na se sika bebrebe na yakosesa no dem ne de hadwen se ma me abrada pa ese no ese mfa ni sika man what ye nkoma me ne yewura kwa me frempon di ye no wonte ho kakra ne sen concern de akoso konfano chama yesa nipa dunsi esusu se omo gigiska eno na menti ase kwa ba so no omo fa so omo gigiska ne free nipa no o se bi wo ho no mo nipa no efiri ba bi na bi ya refer so mra konfano che e bi a wo ni abre untimi hu se bi a so for mami o na ye nurse o na ye doctor we ye cleaner we to be atimi for opportunity na se wo gigiska wa yare for no se bi a pese bi a hwe wo ntamu ana se eti omo ayi omo ye adwuma ye for omo konfano che o se bi kwa ye cleaners e wo ho
no more than ye who me wasn't tired no mo hye no once mo hye nose mask say obi ofri theater ba ya Ghana ne de Kwabena ene de obi anya ne nua wo bu no enti na ya na bi ma no den ane ye kan wo bia anye wo kinina wo so wa hye tontroni ni kodidwa e ko bu na fa so agine sika eti saa na ye o madi kwa ya antwe o ma so o say obi wo no kra adwuma no wonsi mu bi obi wo so market ya mo do mo san to so it depending nipa no ebi wo ho no ene ya otu so ma ya ache because so mbetimi pa unu say nipa so masi na ewe no kofanyo chinya baby keto asa se wo be mu eh enansa na ye be refer say kofanyo chinya je se nya sam keto akọ ayekese eja wo so pa wo nkwa etu nya bedu ya wo se meboa wo ya so age wo bag meboa am wanya mpa anopa nkomo no doso anopa mi nim ba bi awo awo hwe ye ene ye beti nkomo pi o ma ya de ye anopa yi masem a mebusa nyina na eye se wo ye wo ba wada roma wo si so ansa na bi a waware a wo tia ware asia na se bi a wo si a be ma bi a wo dikan ache wo ka asembe pa na wo gire se wo ka kire wo a etimi convincing wo sa na wo ye be ma wo sia wo ba na wo mfa wo ba da se yes wo ba pe unye bi da eda wo sia wo ba no edi kan na wo so ba wo de wo me lie wo me taste no ensembe na wo rapo de en wo to bo ko fie ho wo bo hwesel wo bo wo nsem wo bo nwom wo de wo ko nsuo wo de wo ko afuom so mama boy enkoman me de men kai on kana on pesa be kana se on kai Mami amenya 46 ya mi. Dem achim da se da mi fa na nsa na ba bia manyina dui. Fe na me kokaya asem aba ma ne kro no ka kire me. Na me wada age sa. Sa asem no dem timi de yede. Eh, ma ye hunu de sie da wo sia no. Men kaya asem kro Kwabena Kesse. On kai. Me wa 46. Me mpra me fa ye wa chim da. Afe na me be kan komo ni mi di sa. Nti se nkomo bi wo ekoso wa chim da wo kai. Me ku na bia me hia no de ane anu gina na saa tete asem no de men kai asem kro osia wo he why first boy ni osia no wo he oh ene so da wa e fa he bra men kai yo and some of course they am person e betibia na say oh what dey be 46 Kwabena nti osia Mr. Brefa wo he oh Mr. Brefa de say ma ka ho asem aka divine connection kame first one de na ati me Kwabena obekai kai so ni ma de obekai nti kai no pay me mpra odi kai be ma odi kai na no kra de wo be da kra kai obekai sese me Kwabena te se ye ni ate ye ni tete ta na won be 15 mu years na so kai yes so kai na Kwabena 15 free 10 46 mu be ka say odi ate odi ya de mass odi free mu be ka say nti yes bia won kai me ba be kai no de employer na me asem papa bi say school sem ye kokoko school ana wife obi e fa boy na so afa bie na mu nyina there is osia no se wo pe frel say no de that time letters any ye chiro I love you like sugar mountain no ne sa nkwasi abrofu bia ne ye chiro if life is a crime that ye you is a crime. There be also say yes. I love you like Hamatan Popo. You are the apple of my heart. Someone says no. One back into what your letter or the mount. Say letter. Into what say no. Say ubechro letter. Say satam kro bi be ka so pekula no say na nyezu. It I say letter no achro letter. Now so wa churu bia man what the soma obi na bre wa na se wono ane de be share ebi wa cry say school no dey help back him to wa ko bi nation and now that's say na say o cry so unim plan se meet you so wo dey wo champion to meet you abo ama ya na bra na for experience apam na da be trans na mama experience boro mamu enti boga betrase na yehwe nti so fa me boyen komo wonsam ni mu ohwa e ba sa latest nti kwan be na afa so wote ase ma no nti kwan be na afa so wote ase ma no se o de letter ni ba na so atwiro bi ama no sa time na ne ye yi no abrofu ya ne churchro mpeni e friend simple Pempas for ya utobia na ya bre o letter bebre book I say Yehovah for bufi eni pie ba enche yo
na no pa mu ko school ni e ka se ye bold din se be pen patch ni de ade papa bia so ni mfoni kwa nti sa tam no sa nipa no on se sa tam un kontumi nya kokuduro nko ka se bia me paso mesi ba ye de ne ye brand de na lete lete twiro ti no wa twiro bia ma na so bi kura nso hunu twiro papa ti wudi akoma ye classroom ho no na ma no de no onuma de pa ne friend comfortable nti ene me man so ne friend no Alexander Nefi nti some ka say can na person be ka because wa start ya wo body na se brofo no because the way no be man wa tworo no I like you like sugar man thing. If loving you is a crime, then I am dear by to commit a crime. What's yourself? Also, I'm being so true. Be so penwa. Naja, also the Yoko break here. Na, what the Sompa Nese, Mastatia Mutuana Mona Satamno, Nenda Samubi anymore, Debbie. Ye try your own letter or cry off, say, into Tacoba. Nice and mudre school them, as what you got to amount. Satam na nebone biscuit you on. What tobone biscuit and a famric. Unya bros were hanky. Nature say, to Miss Bearman on the niat. To meet about hanky and Rabona biscuit mo hankia. Handkerchief. Nature say, to Miss the niat pa, where a gentleman. And mujina bahu, idrana joa, na so abebo hwerema, no wa frɛw carpenter fo no akojeju ami anufu kakra, na yese, no. Enti sa no na onso nya tenka bi se. Oh, si wanyi 15 years they say we atenka but satam no kwabena na suro wo wiase. Ni surade. Because wu kura no, wu dwane apie kura no. Usuro. Ono maame na da. Sa ubeba no watu pon maame koye kran ho obi oye kran ho wo fa ni easy but ene de say ye ja obi alive ama no maame ne cross ole awo beba ho bese akosia na maame o maame tebi ndi ko yi wase o ma say koye adwuma na fiscal dey ebra but ye time no de ne suro wo wiase nti na obuo wo wiase nti ne o ye kora wo de tete nti ansa na wo be yi wanim say bia wo ne be me koda no anya be 18 yɛmfa ntoto na de yehu ate sɛn ene de sɛn de na meka no ene de yasɛi ohwɛ ne mpra twe ohwɛ biribi a atwamu no mpra so ni wiase obuo afiri wiase maamefo yakora ne yepia ye ma ema omo koye na meka to because maame ne sɔre a o gye besia wɔ ne ba no ho akora nso nya adwuma akora ne nya adwuma nti akyerɛ wo sɛ fa bɛɛma na nya sika kasa kwa maame ne bɛka kyerɛ sɛ wadamfo akoso abena ukura ho feche no anwumre wo pia ya wo su pie bi enne no maame fo na ne pia wo mo mane ko but ye breso no ne suro ye maame no obu owia ye breso na maame adamfo krati mi hia wo bo obeba be ka kyerɛ maame akoso mi hu bayi kwan we ni bia no wona nam ne nipa no no mo nam no santi mo ani nkɔ no ho na obe ya yakola bone ene obi enka kwabena enti yen breso no ne nede ndie wo de tutu ho enye yi enso ni nyina mu no ne yere ne namase but ene dia wo hwe bre bi atwam kwan na mo fa so a omo propose ema obi na obi kura timi gina so ema ne be ya aware ya o matena be kasa be omo te wodo ene ntiasem ne yesi ani bia ba de enti na ye de ne nyina enyina ye de se fake no dos it's a fake woman fake ubema no oba no wa fake na me oba ne so ma fake edisia no na first no a na kwabena na esi ani bie kura ni wiase no se wa hia oba no be ma no papa anane nana di kan fake chiri koye inquiries no ye de wogidi eno de be kwakoye inquiries no mu hwehwe ma me Kwabena Kesse abeka se obe wale me nane ti mu hwemai awade o mo be wale no eniema te sen sika bebem ema bebem efie ho ede ne wo ho won be sa background check nyina ewo kama na fe ye hunu so ho ye enu ti no mo wale tin but ene ye die ye si Yesu Kristo awu abeje ye nkwa ye nyina ejira park so bo mpaye
ye kwa counseling na wo kura no se Kwabena Kesse ye hu mi no akoka che sofo ne peme otumi se wadwen se mame nkoso fo mame ho enye omwa emunye ube hu ana opeme sofo no so betumi aka chem se boy we nya okunu no wo wale ya emwa ube hu ana sofo ne metwempana eni nansa na wade no na adwerega tie na kwan ya ye fast wa ye wale no foundation ye de kono ya Kwabena se ne oba betumi anyem 4 months no de nyi se na te ne yakọ sofo mehu maami me pese me ware no papa mi tu kwan mi ni time enti se mo ka se yenye country ne 3 months dia enu de emoa enti ka ba bibia fa ho a yo yate sofo aye bo so me enu pepepe na abayiwa no na fru kon no wawo ya nsuro de timi she wedding gown no kogina asole de dominanim wata nanim e ka se minim bibi biara esi mi ho kwan se e ma yen kan yemum de di kan no ye di kan de ntoro asase ene ye di akekere foundation no enti awade no bedwiregu ye nananom akogina so de anko akokeka we efia wade customary marriage nyame wogitum eso mo ware o wale ni gina so che kuredie wo wiase no kuredie ye beto ye nananom omo kofo ma entaw dokon ne ye de asi ye fie animu utobia na diskana se pampan no ase obi anti hu obi ani ho entaw dokon no wo twama wonim ne buo uyibia maame akosia maame no ma entaw dokon bi ne dia besia na maame uba me na nafi uba na okodwa e wo fon ase bode enom ne maame uba ayi de minim ne buo oyiwi ano diskana ide e de hasie entaw dokon we de en se kapre no ton no de ahase maame ne pepa no na dokon na sa obe peja na pampan no na nsi ka hase enne ebesi enna esi Yesu Kristo ewu abeje yen waje yen afo waje ayarefo Yesu de wansam Pentecost fo akoye crusade ato sanyo no afre wo mu nyina beka ho abaifa begu platform so Roman fo akoguru to aba ni yen nyina yatu yafra enso nkura ni wiase ba sa tam no no de breku nenum china man kankam ya ayantanom fa kwasi aburanom tom kramonum omna no omno ye omno nam ena omno ye adwuma enti ena no nukura ni wiase eti obi akwa relationship mu a sade wote no mane nyonko hu no de ate na akwa ese suban so nti se nyinse ya Kwabena nyedena epepie nti omuko wura mu a na pie na fe akoda ne bibio ho eno ne awalija ye bebi so maame nti eno no saa no ye de sobo no bo me a me pese me ware wo na se ye betimi de abo wo maame ene wo papa me so me maame ne me papa ye fande ye generation we no saa na esesi sa no kura no ye di yamfa mfrase me maame twantro okay nti enso ye to aso efie bia ubehunu se maame ne papa no Kwabena o ma ware abon kokora ene abrewa a omoda so ware no sa fie no ya hwe omo manso awade to aso che maame no ene ni ku ne ware ni mudiem asomdwem wo buom bia wo kura na abayi ba akoko ena aka ba akono sa fie hon ya hwe omo awade ne ma ema no omo awade ene fie bia nso a ya nseda enya maame ne papa antena se anware anhye omo so hwe omo awade ene fie bia nso a ne ntokwa awade ne wo ho no ni duabo ne ma basa entokwa wo mu no sa fie ne so omo ma no omo so hwe omo awade enti efriye maame ne ye papa no tete omo de ba ma ye no ene ye di asase no e wana sem ni nyina firi Kwabena ye betima ye hu bibia no going forward agisi ye de start ye ma no ye ma na omo be ye wo omo no na akro wo se ye fum kura no wo open mobile phone a operate sa maame na yiri ho akotwa foto okay na fubo so enso wa nsuro watwa foto de abeto social media ti akola no kura no yadan na de bi dada sa na ye wo asa eno mo papa no so tramo nti o mu ti akakaka wasisi papa na sisi Kwabi ena watwetwe tramo ena wasisi ebinom sebi enti enkura ne ba
wo mu tia kakaka o sori ma me nufu mu na nsape na ne nufu na si fom wo de ho se wo de baba ga zi ode me ma otutu me tie kasa se me tie o ba o sori ma me nufu na si fom ne papa sese tramo wom bibia ka ho adwene na sei maame no so nyimo ye no wode nafuna akoto social media e na bosom ne nnua ne homa enyina ahwebi nti akra no ya dan na de bi okay tu na ni ti se tie ni wo so ne maame no fumu a wo be no ma wo betwa sa akra ne no fo na ne no fusi fom okoto afade a no fo ndika wo dwale a ne no fu ndika tobo ketim ansa no wasabi agu no enti nkora nyina adwena sei na Kwabena ye dibo nti agye sei nkora ye wo no ye de no kredie start free school patriotism ni nyina ye de hyewom enye sa ade ne sei a Kwabena sie enam na prefer ni tinti e de be free ho ne de akọ school ne de akọ yadwumam na fe atiesi abam itiese ye ma ye wo mo no ene edi wo start free ho baby ya bedru of mama akwala bia so pese onya sika tete no so na etesa na ntesa ye fa process nim ye di mbe ko school mawie metoaso wi a mepa adwuma mampa adwuma mesu adwuma enne akwanda ka che say unya 40 years na yeden okay unya 40 years e woni sika na yeden enti de Kwame despite any Dr. Kwakuti mo de o lifetime nyina abere apen o pese ni youthful age ya no otumi akwa na wonya no ne be yepe sa no so ye boni din cancer ye boni din fie miensa no owukura wo pe eno na edigina mu nti ba sa na ye ko hin ye yera se ni no wo bebrebe going too soon painful exit ya unza tata what a shock call to glory eno home call ai enti sa na besi age se yesesa ne yekoyachi na yede nukuredie efra asese yede tete yemma a teacher for ye o mafam de abatan o mafam de na asofo na kanananom nso ne ene nananom kora asa ajegon ebinum asasi watwa mani pa miensa we are no say fra ban asem no eti Kwabena generation rot na waton ma wodada no o pese woje o fa akire gene no aka kire se wo hene na wotwa mu no anyen ka ta nti afe na me be ye na layout my different mumfa obi amfa na kata mam na wotwe mi no amfa amba eti ye generation we no Kwabena agire nyame abasa bogan so man ma ye nte ho kakra na ye nhwe libia bogan so man nte ho kakra na ye nhwe se chinchire twa makade na ye nhwe se sign na wono so experience ne sitie enti libia boga tena se na ma ye onso experience kakra se first time experience na let sign na ye nhwe odoso mi mu eyadwumadi anyame ya atomo a 7th September ya basunti ampaye bedwa na dwono ndu kosi dumienu da suom odoso mi mu enya sameketo akora ensam de obeti bi wo osonti ya na waten ba na ne tuse brunye to beni enti de be fi kan sa wanso ba wakwam Canada a compare kwa Japan ne ho nsem ya na ba wakwam efiera bia we are 4 ekosi anwumre no nsia ba so wo Sompa Kumase Sompa Nkranza ne sunwane nyina so ya na wahye no so na afaso Sompa television so ye Kens anti ema renfi kra ya na wahye no so ni da so wo Herbal Center efrew wo sebra na ebeje ayaresa papa e woni nchen de ntia wo se wo kɔ hɔ ne se wo kwa stroke no diabetes no mojabro so ne prostate no obetu ase de amaw eno de is assured se wo kwa obetu ase de amaw takra de Port Cortes hɔ no mo ya wo ben Archbishop Portes guest wo Kumase kwada so estate park wa enkran so Tabora Alhaji wala ko janse hɔ wo hɔ anida so wo hɔ Herbal Center na efra with 0596 198884 21st clinic say men kan just wo Kumase oboase enkran sunwane nkranza na afeso tachiman ade bi e hawo bia ne mom de edimu akotere ye say siatica yare ni bi na e hawo a for ni chemo 21st clinic ye betua scan papa bi massage papa bi be koso na afeso ya ma herbal treatment papa bi 21st clinic say siatica na mfa nko ba bia
yare ne so sisi achi wo fa wo to wura wo sire mu fa wo nantu besi fam no eno ne yeka ho asem no wonya wo a wo de obekọ ye won krabata be se dunum na wo Ghana ha sei we are the sciatica expert 0249 311 311 0540 311 311 abusia de tie ne se Kennedy digital satellite se TV na ekuta wo no TV na bo ho no TV na wo hwe no inches bia ya wo pe no mesra obra ba gibo na so ye tabletop fridges ahodo nyina no type bia wo pe bia no air condition no type bia fufu pounding machine na ye de pam ade no popcorn machine laptops ahodo nyina de range free he kwaka hene na nyina no eye Kennedy digital satellite na airflow waja old barrier traffic light no hono mo a enkran ho asem na mekan wo ho na Kumasi branch so family plaza building first floor of Boss FM and na first so patase Adom house hono mo a enti uduru hono mo a kire se wo ho ya oye adwuma Kennedy o sebra na siesie wo ho na bibia anya fine 0244 385 128 Dr. Mensa of Dr. Mensa Herbal Clinic says stroke, diabetes, hepatitis, infertility, asthma, and nkeka hunyina no. And then we are bia Dr. Mensa be to us here at the amount. I was saying, woman, wouldn't mo be a one woman son no pese with giants so want to mean what ton robi moon 10 time. Kochi head office no ewo ho any Guinness depot no na edi enhwanimu na what the cement recommend herbal powder bia ba eno say wunya bia be siesie wadwe no aye wadwe no ho adwuma enti mesra wunya bia wawie kaso anso ye ne insane senior high school de nhwanimu Kofodua old slaughter house ho Takrade ye wo ho secondary college no ye ne na di nhwanimu Sunyane so old municipal hospital no Sahidwena se bo hu ye main market ho Adom coast on nche ho pe dunko no fen ye ne Solar FM ene di enhwanimu go so new Lawrence station ho ye adwuma fi juoda ekosi fiada Dr. Mensanie at a Safie ni 0245 958 768 ya Bolivia Enterprise was so full alignment ho ya the 23 vitamins and minerals 19 amino acid aba ya wunya bia ebe ye woni padua no mu adwuma infections bi na ha wo wunyini nyefe wapomode no niam nkoyie mfama wo a ya Bolivia Enterprise so ye na e wose wokọ for the future life nnuane no so abia ya future life zero oat protein smart fiber ya Bolivia Enterprise na wunya wonuro no bi ye nnuane no kwa woni padua no mu a wawie kakora hoden nko a 0246 010150 Dr. Abe of Abe Herbal Clinic say bema pesa wo tre wo bema num fibroid ebeko ulcer no beko hernia na how epilepsy na nyina be free ho menstrual disorders syphilis bi na how a ebeko diabetes no betu ase de amount enemu yare gonorrhea ahodo ne prostate cancers ahodo how nyina sickle cell de obi agitum sampa Be Herbal Clinic de ye ne champion no tano so apatrapa new site ho ene wo ye ben apatrapa jansen honhom fam ene honam fam ana ye adwuma 0243 345 392 Leicester Ghana Limited was in pada no papa no wode aba kese enketo de wode koche de wa wogia kosi woniema bi ebi wo ho de wode powo sene so ye de bia ba papa menua babo so me so na wo bu nsa na ema nkoyie mfama wo a sade wo sisiesie ho no wobenya kese wobenya nkuma de betumi aso akwantuo no sanso so na brass na wode pesin so wa nya papa ya hoɔden wo mu a wo payare na de ama wo se no mesra wo kumase adum haya ya obey tum for statue no hana Leicester Ghana Limited ewo Kumasi adum ya be tum for statue no 0501 90501 390 338 0501 390 338 Dimpa yasna hunya Dimpa Natural Health Clinic say osa no de peptic gastric duodenal ne nyina no oye hu adwuma mesra wo yare bia so afiri wo nan mu kosi wo pampam Dimpa Natural Health Clinic eye hu adwuma ne wo so wo de ne ye osa nko ade a it's all about Dimpa Natural Health Clinic brand to ase enfama ye o mema bibiduro nubra hahama nua hini ene ye wa ama no ne de ene ye de ye adwuma wo honom mesra wo ba bia wo bia so ntimi ma ya tena ho so a ye san eye delivery nti nuro no ye de ba fira tena ye ho na ye de abra ba bia wo de hia no se obedi wo honi nti man ha wo ho kura so ntimi ma man ha wo ho ensa bibia mesra second floor Willis Tower de cham so Kumase honom pe Dimpa nie Dimpa yese na hunya 0246 744 744 0246 744 744 Boga machi Olami Joseph na opo mo tesai
Oh, radio. Boga, o first experience na wokai bra wo shia wo buy di kan. Okay. Oh. Okay. I'm na baby amenyina bedure. Sabre no ane koko secondary school no na. Secondary school dey say enche bia kesesa ana. Kwabena. A check akra. A check akra. And some be the course bra wo shia no. O first approach na to say meta no fa ne say. Kwabena sa time no kra de wo ye bi da no ko hu kan be fa so be. There sent into wo kan ne say. Kwabena fa so wo kan ye tom. Te say de wo shia sakritri, wo be tiato, wo be foro, wo be pian, wo be okay kan ne ma boy ni. Na de on ka de. So we are. You so me ha me so we are. But I want to say me ensua de Kwabena Adea baako wo sa di we mu ye say Ghana for men manoa by nature ye nim lie. Ghana for ebinumu anase Ghana for we dey mean kase binumu anase Ghana for men manoa by nature ye nim lie. Sa na nyame de maye. Lie den. So ba sia no ma sia ohini na mekeka okay kind of saying no ye nim ye ejubo so ne be fa yonko so hu o ye madamfo I say school aso any steady mate so hu obesra no yama kwan na ye wo fie no so akosra no sa mo na mu jija mo ho kwan e na wetimi ja we kwan de we kosi na we soso ja we kwan de ababesi wa hwe anadwo no wo betwa kwan no a wonti wani na abo wan na abo wan no a patrol team mo uche police patrol team abo wan no a uja ge ne kwan no a wo betwa wani bo se wachi ho no ma yetum no vimbia wo de be ko no vimbia wunya no enti se ne toilet aka wanadwo nya sem keto kwa unsuru na aba unsuru wakọ na wo ba no. Eti Kwabena by nature Ghana for men ma de ye nim ma danke wo se ekọ ne say approach na wo se ekọ ne say Kwabena me kasi ye nim ye no wo say wa boy wa wie say wo ye masters nti boy en Kwabena me ye Ghana ni nti nim ye eti gesi da be ko so beton wo de awom na de awom na mo de start boy ke sa simple sa na anu an ye de ti ye nim ye eti na ma unse empenifo binom ne marriage counselors bi class start yese oba susu se uhu be ma bi na se wani gine ho a osusu shuashi ye bibi and no true action and say by west verbal obetimi ask eno de eya na dey se oba be ka kire be ma se na ni gine ho but ni obeye de a kire so hu enye be ma bi anso na wo ya action na wo hu no ba eni ohu de eni obable Kwabena eni na wo awo be de wa che wo anu nye na me ya asu na se ni su go boawa na boawa so manua osusu chia na wachi wani uniama e ba pepa da mi ye sei ni nyina so hu dia eni wo bebre pa and what did mame o ho te sei sa ne ma Kwabena so ye we nyina na se osu hu dia ene be ma obedi politin bag mu ache o mi wo dey say kwa na ni bia ba no ya na approach ne te say Kwabena say kura ni bia ba kura still mema no ye nim ye eye say Messi ohini ni no ye me fe mama ete say udin de say wajine number no a said down ko yese me pe obia love you bia how are you doing I'm checking up on you what I'm checking up on you what he no akwa no what the I'm checking up on you sa no dia wom na fi na ba betra ho enti na untimi nka na first day na nipa no be ba wo ho no ya na ete say Kwabena first day no be ba ho no de no kra na kuta ni wo mu adin se na me say wade no want to me anka na so for ma me na ade ne ho aba kan want to me anka enti wade ne ho aba na momu yenu nko amo se dem mo obebusa o ebi abenom de ai ma menom de ai sem yenu nyira adwa na ba mutiri so bi ehunu de obeka menum ayinom krob no asu wani me tobi aba ti weje baako aya ne nyina ya bobo ne aheda de insana katakata mo ube hu ane se de papa na ne na twa wo tuni na to ne ho aba wo pa yo wo to ne ho no so where do you so we go no Ghana for amapo Ghana for me mamunum lie Ghana for me mamunum lie what travel trip abroche de ya net say hey want to catch you straight that's it yes usiawa senye wo pekura na wa admire wa obeka kire wo so nani we nice nani je wo
kwabna eye sane ye de tete ye hu se be makra no Ghana for me makra no hardly so bo so ne yire ejina bedwam kra na bia ode ne nsa anasa waso no mu anasa bi kra no okọ extreme se obefe ne yira no ba kwasi broni ne ebia ne kunu anasa ne yira ya ade bia efe na enika no so no afe na no te se ne ye se Spain papa ya hwan ya wakọ fige bia no yes ba e bibinia hey asem kasi yes obo musio na blare so se yes obo musio enti Ghana no ne bibifo no by nature no kwabna eba ne se ye show affection ye kire odo ye kire ase bibisan tini yenim ye afei kire yen me ye bema obi a wo hwe TV na no pay wo ye bema na usi so a this is the approach a Libya bogade mayen e hia wo ba na wo pɛ no wo ba bi keka waje wo ba bi number wontumi nkasa wo pɛ no oba na o wa adwuma mu ho no wo pɛ no oba na wo tifi ho no wo pɛ no ma ye method na bema na mfa nwini oba na no pɛ inti men chairman for come be for so be adwam ya no ene ko munya inti first attempt on ne se won kan se akwa se wakọ marriage counselor ho na O2 fo no na O2 fo no kra no one na yire se wo moko so de me ba be komnasa na tie o da be say yesua de komna yesua de but un say Ghana for ma na so etiase aba betiase se ye mema no so no yenim lie ye nim oba pe ye ntimi nse oba pe na ye be ya ne se be fa no yonko na megine phone number ba kwabna de nika ye se like minim se bia ye ma ya wo mo ebei ene bi o metimi aye saade no kwabna ntina ma so ahwe a emema pia wo mo awareware no se ne yire enye ne classmate a na ne yire eye na sore ba se ne yire enye na sore ba so ye teacher ni a ne yire eye ne student okay ana ne yire eye ne colleague ewa adwumam ana one ne yire ekosi adwuma bi a ye ko workshop bi ene ye kokosi aye but say pa say o si oba wa bonten out of nowhere no say okono akwa ne penu ntina so ahwe a teacher for pi no ano se ne yire enye ni student a ne yire soso eye teacher ni so ahwe asofo soso a ne yire nye counseling ene oba ya ena na so okosia nadamfo bi aso no otonyom oye singer so hu anabia ne papa sofo bi ne sofo bi a wafa ne se de sofo pani ene de sa oba no e di ne ho dance e man ye introduction e de man kwabna that is Ghana senior ebi brem ma men kan sa senior esi editing la ye den na boga kwabna la ye de den se wo kotwa ntura kire oba no tina so ko ene la so wa hyehyɛ asem nti wo sane mu de anya kwabna ho no de wo se ye oba bi wo so kwabna wani ball no so no ano ne hu timi to so ema ebi ti san se unse wo se oba open no wo se oba open pa no kwabna ne sunsum timi to so ma onum nsem nyina etimi yira esa wonya bi kora ema wo na ase wonim la ye wo na ase wo pɛ ma wo dwamanfo eche obia no oba open pa no usia no pe ne sunsum timi to so ma onsem nyina nkomo ya ene ye papa counselor Lutrot ni nkomo wa homa na sane ni nkomo counselor Lutrot wa papa counselor Lutrot counselor good morning counselor good morning Councillor Lutrot, good morning. Morning, Eradi Abdumo now swear. Meto Kapa now so to make na. Councillor, I say and Komobi Obi Komobi wa China eba mu party. Say the kakra. Hello. Councillor Lutrot abusianfo na nke yehwese kwabna yehwese aso minim so tie radio say hwa ade fofo ntiama boga wo se la ye dene kwabna la ye den den man ye den to that extent ena me ka say on say oba no wahia ne foforo no ano kwabna say open no say usia no oyi taste o meet criteria no a etimi toso ama wonum nsamsa so na open pa no na wanhwe a na kwabna wo de koye nkwase akeka no okay so hu mo kraman no mo fie kraman wo ho no na ya tesama na say reality kwabna reality unya sembi anka enti se nyo ba no ana
obehu mobo se ebe yankwase akeka bla ipe me ba ontimi nka boga try me say bia tutum me fi mu man Councillor Lutrot, good morning. Morning. Na me pa cha wo ho ye Ahwe ye ntinya me gusu boy ho ban ye de radiase Councillor Lutrot me pa cha Sompa TV ne Sompa FM so nie ye mo akwa anopai meje mo so na mo ti say radio adom ye ho ye Councillor ye di nkomo bi efa eye Ghana mema ase ye nim lie ye se me si oba pe me ye oba lie by nature ye se Ghana for mema ye nya de e wo sa de no ho Councillor usi a wo yere say na usi keka fa ye ma me starting very free honum usi a wo ye say na usi keka ye e de fa ye Emza me yiri mpo me chia tifo ni ahwefo ni na me yiri mpo nya me ni nukwe ni me hia no yi hia ye ho o yere wan hia na mo ye de ye mi ni nyina hia ye ho ono yere nyina hia mo ho yi hia bu ena mo kan say ena nukwe makasa obia obi sa me yiro baka che man ko hia no ono ye nyina bu mpu ni hia ye ho hwa na fae Alpha. Now yeah day. Alpha. Etu man doso. No nka. Okay. Nka. Any councillor wo de nyame agye wo pa o. Na market ni ye pa. Na market ni ye ma o. Aha, nti na employee no obi enya ya ko betina o ta se market ni ya. Bibi enu a friend say bibi enu a friend say ko kan ntem who market ahụ ha eti na market mo ye di enu a how can you kuru bibi na enti councillor mebusa say edi enti na yese Ghana for mema yenim lie yenim say yesi oba pe yenim ye adentia enya no kore exam say yen Ghana for no ye ni ji a ye bo nsa ye re ho a ye bo nsa so nza minim sa ensa chi no bibi si ada bi ni timi ya de ye ensa no de so no ma de adwama ne nam e mpemago ensa mpemago asa ye ni park bi a ye timi trans twi ye nan ehwe nature and Chetiana Edema, the moral standard, our African upbringing. You Ubuma, you Strumebusia, you and Emebusia. And no Tino, Emma, yet the CEO yourself. Answer Yabema, Abadi, Abedi, another kind of honor. You and she shares here. Saa nhyehyɛ no nkɔmɔ ɛna esi yɛ di saa na yɛatete ɔbaa no ɛna saa na yɛatete bɛrima no nso ɛno nti no ɛma ne kyɛ ansa na obi tumi si ne kuma pi ɛnyɛ hu ɛyɛ efie nteteɛ ɛne obu a yɛde maa yɛnsi yɛmfa mma yɛn ho ɛne ɛmmaa nti obi ka sɛ yɛhu yɛnim laeɛ a ɛnyɛ no na councillor enti ye be ne day se be ye se ye be improve ye say se usia asofo no a majority of them ne yere se onye na sore ba na bia oye singa bi ewo asore bi oko preach ye anase obeto nyomo na sore and ode ye ne lie usia lecturer anase teacher ni a ono so most of them omo yere nom omo students anase bia ne college teacher usia doctor ni a majority of them omo yere no ye nurses anase o ye patient bia oba ye ma no ehwe no na majority susu no nyese bia o sheda ye ne lie bia how are you have you eaten hwan counselor be dey improve on sade no dan sen we na count bin na wade ni ngina no isan said ye okay nurse worry doctor nurse 10 ni doctor 10 e worry 8 be gu na akatu professionally me your professional compatibility enti baby abeshi oba no ona ye amoye ba empempi no enfumso ne se o share oba no onye na adi nso be wa oni nhihye fa wade
but almost a copy of Chama. Well, yeah, I say, ye nim seminar better. A Jawako, a gun and Ibana and a Dana, a Yoda, no, besides about Wariana. Ghana phone call entity, and you have to do one, say, Bema, while they were no wonder. And you show Bana and Neda. Did you want any Swami or yes? On to one. Sorry. What's about it? Matthias, eh? And you want and you are now, oh, I understand, say. No one is there. Oh, worry me because of person me that. Oh, person me that they are worrying. So that mentality is also part of it why we just choose women because of sex. Now, I are very boring. I am boring to what you soon only. Now, my open. I believe some of me and son, young Janus are. There will be a Shian as the first. Let him go soon, yes, say. And then, and never done it, our dear. If you pay him, perhaps you pay about one judgment. But you see, Shian say, or that may be a unya could do. I had a copay, and yet a couple. Who could go at it for Banner and could go at the Korea, and Juma, and the Cabafia. Only for us when Lancaster said, them man yet you to miss your back. Only Matthias, them money due to a year to be a Cababa. I'll bet you my son or maybe a camp share for any young and so I dream about. There may be a deal about effect or dream about effect after or dream. I know dream of the Shiano on your demo. Sompa FM. It's here the 2 years the man bear and branches. Only on the man offend the motivator. What about them, man? What the moon I want. But on the show, Pali, I want the editing at the Apistica. If you are Jumatin, Ama a year, I am a the who are young years on the wall. No be a year who I'm Mecca. When you give you and man, listen, she said, and branch any Shiama, a Teribia, on the Soman Modaka and Amoko. And your person knows that now so was that so soon there other countries for that. Depending on the next the other side in Apple. Men, Koyano, Chinchina, what are they? The honor of one. To be sang a fan of a cardem. Yo. Councillor, anopenia me na wase. Why, nyame nhyira. Hello? Councillor, anopema me na wase ene enchichirimu a wodi amaye. So beda, anopenya so bi am tie here so. Unya yanka. So bi di papa bi be I obey the ally dia training. That was 0277 609 644 027 609 644. Yeah, ujo papa ejo again here. Echiriwa ko for baba wale. So beda. Yo, Mr. Medase, Councillor Lutrot na yede no akwakodin komo no nti councillor so de bi ato Yes, say na wo kan ho a. Kwabena Ghana mema yenim la ye o. Ni nyina ye entitiye no ene se ne isi kutekuta Kwabena se kan ne kra ne papa no na ware de maye o. Ye papa no ko hu oba na wo kra akokwa kire no. Mo ukobo papa ma ne na wo papa kofie ho. Akoye enquiries se ho ne ye behwe efie kro no akromfo wo mu. Yare bi wo fie ho. So hu efie ho musu ban te say ema wo mo ewo fie ho no mo kɔ aware a ebia ma o madi kan ewo fie no ma ware o makɔ ekosi wo mo say emema mo kɔ ware ewo no no wo mo boa mo mabrabɔ eye say mo ansana o papa ede akɔ ne papa na busuafo amane se mahu ho ne mo de flowers sesem ne ba mu no mahu flower bi wo fie ha se me bete aye ba betie ede akwakoma me banti kane no ne papa no na ware de mayen ene Kwabena ye ka ni sei no akɔ ya o papa ni ho no ma wo fanom na eye saade no ede mawo enti so ahwe a edu ba bi kra no a ase o maame na damfo ne ba eya no mo ta ware pa se bia ohene ni ne maame so hu na damfo o mu ni mo dada ti suban bi wo ho ma use to mo ho obo so akeka oba de me ware mema me ba be ma na ware no mema me ba ba yi aware no ho ofe ebi kura se dade omoma ma ekofie bi mu se be ya
be ma bi ho o se yes mo yes fie bi ho no mo a omo abranefo giant ye wo fie bi ho a sika wo ho nti obese da wo ne baba na tiko e de na kofie ho amana kwa akodi agro first abakwasem bia na etete no boga minim aha ye ntimi nkasa abakwasem minim se wate sa abakwasem bia se bere bi atwam na aha ne asasem mu ye medu ntimi nka off emeka kirew na ye no kresa based on giant asem a wo kan yae can my giant bi nom yes da said e be on be wo yes no kre Kwabena nti aware no Kwabena aware ne nye enti ne so ware a ye ka abusua mienu na dia bomu ebia abusua wei abusua baako abusua sikanim but through aware be peja sika wo ebia fie baako mu no eba be peja the other family na sikanim no ebia your family bia sika wo mba omu ni nipa enti oba wei efie ye fie a omu woni pa because ebia ema no wo pa so enti obko kware no so akọ amomu nipa eti aware ye uwa abusua mienu ene akade abomu no eno ntire bia ohini ni ne nkumanom eba besra no a oso oye wo mu yie so ne nkumafo besra wo mu a oso oye wo mu yie ebia Mr. Brifa ne nkontafo na boga nyankumafo ya nso no mbesra waware na se wojeje wo so mo maduane di kama omu koduru ya si eyi maame wa beragu Kwabena ningina obia fi se obia maame bia fi se ne babema ne yere edi ni sika so maame bia that's the reality maame bia fi se ne babema sika ne yere enedi ba me maame osusu di mi papa sika eti se me yere be di mi sika o problem ne say o da sama nya bia ma yes o sabre na ya baba wa no grey me mo ache no pe osu di mi o grey hai me mo ache no pe me maame o grey mana ache no pe emra na o ya baba wa no o di mi papa sika Mr. Boa Masika udi ya akwasi pra udi ni sika nenne mesusu manyini na maware na se boy medi kakra sana Kwabena tie o etubo se enkumafo ne bafia se oyire na owo fie no eye omu yi a eyasem so anya omu yi esusu a eyasem oye omu yi a de explanation obenya ne say yenua be ma ne sika na hwenkwan a waye ennam ogumu hwa yesia de yenua ne sika na odi se obumba yesoso no se aduane ode ma omro de number akopene to so a hwe ni nipa bone de yenua be ma ne hwe a wo hwe wo hwe aduane ode ama ye eti Kwabena eye nipa su maame bia fi se ena Kwabena normally ohun unse me maame ba mi fi a ebe den di amano so hu obeto nkra yawo me ba o me bada sei obakra no a efie no na okeka ofie honom no ebe wo fom because eye ne ba be ma efie a waware wo ma but se boahema ma me ba me fie a eye easy mano se obegura me yere kitchen but me ma me wura me yere kitchen no ebe den e di amano sana ewiase no etie Kwabena sana ewiase na tie ye ma mema no se ye ma me no mo ba ye fie a eya na den de maye maame nom se obe feeli so comfortable na bia wo kitchen ho na waye ebia niam bi ni ade but mostly ya yere no maame no ba fia o comfortable ne ba se kra de ni akwa ne se most cases no sa most cases me ganchro se enkumafo na amobra no omno omukohu omukona se nkwan na sija so ne ya na omani aba na momu a wa bo bra wo kra wo nkwan ye papa eche wo bra ye nkwan etu ko hu a wani ba ni nyina ni besi o Kwabena unse se ne maamefo ni bi ye ne se titru ene maame a owo baba no in the case of me the ohini ni example ohini ni maame me ya sure so ohini ni ware Mr. Brifa no ye young girl no ne maame ebua no aware mu ene maamefo ni pinu ano omama no e wo kwan be so akwankyere ne afutu ana etoda kra no a etoda kra ware foforo no ano otimi eba fie honom be ye nkwan kakran so mo yes me ye wale nam ni abate da ye wale ne duan no kan na maame ne fa mo so hu okyerɛw bibini a ukunu eya yesei in the case of ye mema no eya na den so papa dana wo kwa aware na sama wo papa be ka de akyerɛw no eno ana wo de kɔ nanka
nsɛm no bi te sɛn oh kwaku wokɔ no bi a hwɛ tiwani ɛhwɛ ɔbaa no like that's it hwɛ ɔbaa no yɛ adwuma yɛsɛ moani na hɔ that's all but ɔbaa deɛ abere biara ne maame fa fɔmfrɛ ne pɛ wokuna didi wokuna bɛduru fie like sani ɔboa no so ho na sɛ yɛso yɛtete nsɛm bebree sɛ ɛma nsewfo no bi taa polutu ɔmo mamaa no awareɛ na wakɔ aseɛ no yusu wadwen yɛne tete saa nsɛm kwabena ɛnɛ deɛ nsewfo no mmom pii no afi sɛ awareɛ no a ne babaa no ɛkɔ no ɛyɛ animonyam hyɛ de ma ɔno maame no a watete no ɛnyɛ akwalaa no asantefoɔ ne akamfoɔ fi sɛ maame no so ɔtetee ne ba yi a obenya awareɛ sɛ wantete ne yi a na awareɛ ɛbɛdi nti dɛ maamefoɔ mpanimfoɔ no bi akwalaa no wɔnya 25 30 na awareɛ ne maa yɛ a mo start piapia no ɛna wo gyedeɛ ɛna wo twɛdeɛ etubon sɛ ɔde bɛma bia kofie ɛkɔtia ne maame so madam funi a yaw akwaba like maame ne bɛya sɛ bɛya wani bɛka ɛwɔ fie hɔ ɔkɔ obɛsaba because ɔpɛsɛ ne baba ne die ne mo nyam hyɛ soronko ɛntina so ahwɛ mpempi na no sɛ ɛmama ne kɔ aware a ɛyɛ na maame ne ne agye hyɛn papa no so ahwɛ bo sɛ maame ne bɛfa no ho da no papa ne ɔbɛyɛ ne sɛ bi a ɔbɛfra ne kente bi no aba bɛtena hɔ no mo na ɔde ne baba na akɔ akɔhyɛ bɛrima ne nsɛm na wɔwie but enei no ɔmaame no na ne gye sɛ ne baba no watete ne yie bɛrima bɛfrɛ na wadeɛ mo otimi fa aduane ho ka ɛne saa nneɛma ne because yes because ɛyɛ animonyam hyɛ awareɛ no ɛyɛ pride na ɛwɔ mu no ɛma ne fa a chunk of them than ye mema so waka sɛ de waka sɛ awareɛ animonyam ne adeɛ yi afutuo bɛ na de bɛma yɛ nua maa no wɔ mo hwɛ yɛn sɛ wohyia bɛrima sɛ wohyia no kaa mu hyia no adwuma wohyia no kwan ho baabi a no pɛ wo na ma wote yɛn ka no wobɛtumi ayɛ bold no approach no to be a guy with the way you taste or your level of bema wo hwehwɛ let's oba no kose bema but ye bibi so concern kosini ne yema ene de se no ana adba ko Lese wa shia ni pa ofuti ana ko yema na kakanya nyina yensa obasia makaka yo moza ni ate no no a wonwa no de usini said land obaje wo number obadano land wo number bra yi na ye kasati de am pese me bebo yo beba no ahepo ne yema jinsi ya no ayefim na ate wasiwi apepa de wire be kwai ni nyina wo de ye be ma ni bi ani ate we huni nyina so bo ganye so bad wo edie me si bebe we so bo ganye so nti ba wo bo no for say kobra me ne me di sia ne se oba se usia be ma bi ana se okoto be ma bi a kwabnei ne se wani gye ne ho a oye yi a kwabna oba no show concern ye boss se opese o tv bi kakra film o my bla na bi so no se me nka wo si akuma no a wa wo ye kuma na wa mobra na akọ obra fia wani kọbre obra yere nkwan but wo ye kuma wo ye premier ni a wo so ye wadwuma wo sika bia wo kra wo nkwan a wa ye no ofie no poso kra chenwe na which is your can so normal true no hini in as much as wa bobra said the kra still osia ne bra no a bra na ama misika bra na ama me na ni still na kachi but unya be masika wudi head boga unya be masika de yes akwase like mi nya bi kokabi o de wonya de mi nya bi na ye na yi bai na no ya wa nya yi wo ba ye won so wa ma enso mari wa woni mo baby again watuto spray bre watuto perfume de bre wa ma e jodi woko yeah de bre waist bag me pa cho waist bag as they say one bo waist bag ya ba already be ma de be ma so no se wo hia oba no nese wani gye ne ho akwabna etoda wo so no makukuduro mram kakra wa hwe a wo de ne saa ma me ho te se wo te se ye ma no of late o musi fa wo ho no wo hia no kra na wo suro no boga enye yize saa wo ene mo hwe a oba no wo ba bi pot so oba wo de wo ye level wo ye taste wo ye level what me say wo nya no a ope ba sadia wo hwe ne na ye na wa ma ope na de enti na ye level Debi we say o ni ye peba etoda so mo ntia se me na ene usi amenu a ebia matade to atete like me ufi say o level B me nuru honom no me sa be makro na dachi
area boys na dachi despite be PM no dachi Kesben be PM dachi Kokuoti be PM dachi seconds no ne ade ebe PM sa area boys na wo mo approach mu no a wonye me type wonye hwan onye de no mo area boys no na dachi bi no on beba be despite on ba be Dr. Kokuoti on ba be Kesben no on ba yes omo ena Yakopon do bedu senti sa wo de o mpe no kra na Kwabena enunani mase enwu be ma nani mase sa wo mpe no kra enunani mase nya na kontan de obi wo otimi hwe wanim hwe wo na ase wa se o embarrass be ma no be live be yes no o ye be ma ne tan sa be ma kro no dachi bi wo be hia no na wo bo wo nsa no sei se Krachi sena obeye mo sena obeye so wajina sale ne yere yes wo mo fotom de wale ye no na ma me no foresight yes ko so ye papa ntina ebu ana he no yes kom na dadie bi ana edie sentina ebu Kwabena omo ye why from no presby achim na presby so da na wo mfoto no papa ntina ebu ne dadie bi and ya no mo celebrate 38 years so na bai we bi u say wade na ne ni abre wo ma ye mu adwuma yes abo ho ka wa ye mu adwuma ekukuru hwe ase wo ma fa ne ize papa ye evangelist enkura ode ne bechi so akoka nyame asem ensu obuom satam ye bobre odi akire ana Kwabena ema no susu nya isuba de na councilor Lutrote ka no Kwabena ma me mfantwa masem to say ema ne nya isuba bi e wo mo so say ase be ma bi o ne me beda bia no o so o ware me no strategy why on say man practice make man perfect me manwa manfa ngomu a obeda hu sa de no the voice of the people is the voice of God my yin come kakra wo so some e teachers on wo da woni wada ya wade ene ba bi am fi ba bra woni mi ada Libya me about you ye ni komo kakra o me masa mini amatin pacha me wo ye na wonso Ame adom me ho ye pa para ma ye din komo no bia de na wonso wo de ka ho na wo de na esom de na wa sele kan na me de kakra to so me ma me ka sele me se wo yo ba na we have them now and yeah tradition no ma ho panche obesinke but possible be a friend talking gift so be a friend saying talking gift ken gift talking gift yes sir yeah TJ to be able to me at boxer short singlet and indirectly what can't be man say we need to know enti branch say me so me hu oba bi na me pena me so metimi actor brazier ne panties akoma no na is that the way to go yeah advantage wuntimi enka but unza o top panties ko chowo ba like indirectly more can't say we need to know enti branch see me fa ne say wa me ne wo ka say me hu nua ba bi na me pere na no pai Kwabena Kesse me the panties ni brazier abre wu nua ba na wo ko nua ba na dem na obusa se de na Kwabena Kesse de bro no kase panties ni brazier uhum ya ohum se mo TV so aba ka kire me sen habe enti mi nua ba na to me ka kire me se me ni nye ho a sa na ma no nye no mpewa sa na ma no nye mate me da se yam fa foforo so wa ha me jo ho na me ko su pan na kasama sawa oba to handkerchief to singlet to boxer shorts e dia beche no so be ma no so e bia 100 kakra kakra mumu no mini amache o anu na mu ku yin para ro ma wudi ni ba bia wo kasa free o se oba pa wo de ne ka abato we mani me ba che yeti o papa mani bi o a de ntia ma ni to tom na no mata ti de ni wa start beli ya asemu na say number na mo exchange ye na say mobile money number original man pe addition na weta je ni ebra mama ne ama wo na anyi number na kwa na obebele o semu yiman so jesu wa kire ho minia good morning minia
Pacha wudini baby akasa free. Oh, systematic my hard and my wife. Menuya, good morning. 0551931931. Yemfawi. Menuya, good morning. Good morning. Pacha wudini baby akasa free. Ya media ni kwasi kuru nkasa free se buako. Kuru wadaru ma inti. Ya we dey ma menchia na menchia bajafo atwa ho ahia se anope mabo adwuma mama ye hu ensama we se keka te ho ya. Na media dey tell say esi a line ye no easy nyame no kwa ma ne paso e for ma fa de nam no bla se wuni akukudura wunti e dey ni no ma se so mu ka wale dia omunti omuntade ni omudesi ni omunno ma bi musu because e wuna nta person because baby me fan wo wuna soro destiny from Tanya wo kana onye ni se wuni akukudura se de kra e dey so betimi akọ. Medas papa. Menuya, good morning. Oh, good morning. Papa, wudini baby akasa free. Papa intio. The American Menuya bampacha ya dan hu ye kakra wada Roma. Papa. Papa intio. The name on the set. A man and a man to any cow. If you are catching my own mammy, a damn many children, the mother boat, Sompa. Now, soon move you a home for go and live with it. Baby, I'm a come, the thing is, no one. No man, when it do. Then, you know, about that, or the also my need. It is dead, dear, some hammer. Saying, son, almost form of our name. Ase papa. Menuya ma chien. Menuya ma chien. Me pacha dan hu ye kakra wada Roma. What me nka? Me wada metimo. Mo yenti o boss. We de mitia abija fo Libya boga. Ya Joseph boga Josepa. Na so mo kai e media pa me yir commission kwa me ntim kwa ka. Ira we share want me answer ne pe. 9 months. On the say wo pe ana. O da bi no ko evangelism. I am Akoti akotu. Tubisala se wo tubisala se. Eja obi a wokotwe akra na akoti akotu. Makoja betu. Enti e ba ne say e start saying. No ko era o ye hairdresser. Enam dine ko ku ho no nkora. Imeju agu madam bi na se many kanko madam no preach na me preach ga de kanko madam no ndo wana me yi na me je madam no ba na so madam we de me no won komo me no won komo ni mbe ndi wana no ono so frame Enyumere no so ofre wampa na ofre onu timi nya bodu kan na wo de wada Meri wada man tomorrow I'm coming straight. Man Saada na wo kofi o kai quotation wi ya wo di preach if o kai. Sompa FM. Obede wakai ya she kom na madi omu he oba besie timi hwim Roman father efri nyame nsem sa nipa we wusia no a na de ba bedi agro oba besie timi hwim Roman father efri nyame nsem na Yesu no ni tiri ne yeye so okofa Egypt obefa Ghana ni Togo ni Cote d'Ivoire ye lie ha ba bia anko ba bi chene se dem na dia hope no Yesu no ya palace kola bia binia ma chie ya semo binia ma chie Oba pa udini ba bia akasa free Bacha me kasa free code. Yenti o mfimfiri mantemu festival na afasha na ekoso de ogwa Butu. Efepa ehwe bi o TV so efepa e beba ho. Okay. Yenti oba pa wo de ekọ sen. Ni dey dis engineer me pe. Ba na so hu se wo pew. Bacha wo di slow bi so. Tabi wo de na between na bam. Na wo gide sa asem wa between na be ka kire na ye de efiri be ma no ho. Mpacho ani na say be ma na down to na ye bibia ansana
bibia be yi na say kwan bi so na ofere wo kakra ho emisa da na wo call no wo kai de esi ye embacho the day no na say oba na me ejuma me two bread aha enya bread no na me ka me say da wo call no ho fi ana say wo no ba wo dem no wo kai de esi ye ai wo fere no fere pa wo ntimi mpo hwe menim ti wo ye den me ko hu na aja me no ko modi die mo na aja bibia ye ndenya me aya adum ya ware it's fine fa wa serious oga yenya ne rap e bre no ko nti ne kura mu boga Kwabena ne kura mu ne say between na bi wo so a obeyu ufufuo so na mo awe ko kama me no ka fa mo o ko kama wo no so ne ni katwiri mu a na o ka fa enti between afo no eya ta ya hweyi me bra na chiri ba for me so ko Nigeria na o ko fa age bo ne ga ni nya ntokwa ene o frɛ pani a wɔte fie hɔ sɛ ɔnkɔ kama no sɛ wɔne ne yere na nya ntokwa na ne ba no so na fie wura ne yere na nyem 3 months ye wo obi ne yere de o masɛm akɔ police station wi ase na inspector wo si adi ne no a wo investigate asɛm no na hokɔ akɔ ne ge ne ho ade nti Kwabena yenya hweye na Ghana memma so no ewom tɛ saa ne ye de tete yen sɛ lie ye no see yesi oba pe de ma ye de ba Kwabena problem no enye ye mema no ukosi oba pe no efi dane kono wo ye ne Fidelity Bank okay wo be makro na wakwa akoso oba ne pe no wase ne pe no ano efi okọ wo ye ne Fidelity Bank otwabe ne maame yare eho na ne phone be yira ne ade tie ne phone atonsuo ni credit me de me ensensem basa eso hu mi na odidi na ofun na ode ye koda but ukosi ne pe no a waba be ne Fidelity Bank na se ne Eco Bank ebasa na hadwere ne ma boys ni bebre hu na fe na otwetwe de ko achentie ebesere wo no mu ma na se yesika no so munye do so man kakra bi kura na osan fe yesi bi 200 ko so ebasa esika foi no mu se edwa no ye no na ja ye no 50 100 50 de go beje no wono no ode ne ko akwebisi na kai S5 ne kempiskim ene the dish nom ne ade ene ode wo mo ko Kwabena ye ntimi eti wo mo nto wo mo bo ye nua no mo ma no ye ne an ye be wa mo ya ene ye be wa mo eti mo nto mo bo emaye me da asboga so mama me nche me nua ba bi Kwabena okay ye friend na ni ba ne okay na ni ba ne anopai o se oda TV no ho wo hye mpa na no ya no fi ohine ne mukro mu landing ebaye na ni ba ne ye mo ache ni ba ne ni o I'm here me penny St Michael of St Michael's Printing Press so asafo anopai ye manachi one Mrs St Michael nyina ejo muso boga wo wi eda se mame o point ye no point ne se ye point said ye bo amakan ye ma be ma wo ntumi nka oba ne ya asen a so gitum na aye ho sase wa yiwani ato ncha be na afi wokọ oba bi wo kra wo sia no kra na o phone kra kita no kra wo de gene number kra na aso hwe wani mu sa ono oba no kra hunu se wo kra wonni ze wo sa wo gene number eno de bi wo yakwa jakokuduro gada momentum za wo penko ade a e ma bi nso pesa ade no to be ye bold asia to me ye bold asia because obi won no address okokeke kwa ori bi chache o baby eti no ye bold adedere no na kai obe no sakara ba oboa ukofia fagengam na frefre bo so wa obenya no bi wa kenke kwa address kwa oni odi bi ache enu tin wate asi wo pe wai tu no ye wat na to da kra ye boa sadie we so Kwabena emama no mo ho ye fe o ema oba be manina enina brabom no obon se ne skin na ye basa on se de nyini ba ye o mu nyina o Kwabena ma bi ho no oni be ma wona brabom but o look nice Kwabena de na to o makasa no be oba be ma wona brabom no hwe ne skin her skin ne kuta no her body no she looks happy all the time oba bi so kire se be ma be je oni padua boss o ma kwa ma wonsi obo na be ma kro no nye be ma papa aboda be ma be ne be jwa padua boss even doctors no kra ka kire oba o yare pi ko doctor busa say when's the last time on be ma go find somebody tane nyankopon e boy yen
so any money be started a test no. Not all ladies are like that. Some are very respectful. Na ne mo be mo hono ye be de ne abomani tade ne body no enti ma ye be de tua abusan edamase no pay edamase na enche na any antimeki Muse mo hwe pa mo so free London. Okay. And o mo ba ya nyame nhira wo. Pa de o mo fa ye ni agro. Edamase anopay me da me nua na mo ase Trinity of our company limited sebra ye call your favorite and then the various destinations be our person wankasa wo call ye factory workers, supermarket workers, caregivers, no mechanics, no farmers, bankers, teachers and all that. Bra na ye mfa wo call Trinity of Arc Limited company na Afro warehouse workers ne drivers ne caterers ne wani akeka hu nyina no ye de call Canada, USA and after so no UK any baby a opese ukobia no baby a ya opese ukono eno a be ye de amount mesra adoato masalachi wono akumase ye Ben Abrepo Johnson Kaswa New Market hono a Fidelity kwano so hono a we say we do Fidelity Bank fro na wosoro hono na first fro no o hono ya obo adwuma mesra de tie nie 0205 572076 na eko ne kutu kwan otu aseka rural bank say yan kanche say sika de ehu hia enti sika wo ho a ema wani mu ngwa say yie ne fie dai abusua bi de omo nsa soma no say afisa sika sama ye den akoda ne da ache pesika guo pesika ye adwuma wo ba ma wo pese wo kosku ni ade bi a wo pesika de ye bia no e so about otu aseka rural bank interest no e kuma be very attractive nti wuduru hope e otu aseka rural bank sipabu okrom abofo macro ene ba bia nkenken so ne so market won ma Dr. Mensa hono mu nyina so so no obehu otu aseka Bank 0504 824957 3A Herbal Center says sisi yade na beko koko na afenso ayemtim de na hawo niam amabobo su hawo na sisi yade koko ana ayemtim yade na wonom a o hawo niam na bia na akiri ye koko aduro so wonom a wotimi tu kwan koba ebra asumdue bia wo befa no kwa ntimi srawo o hawo niam na bia na akiri de ade ntina wonyi benom na wayemtim ne koko ni sisi yade na wontu ase ya to apete kolnak Mr. Herbal apedan na afenso so no Dani Herbal uduru ho a ubanya be 3A Herbal Center Coco Master no ankasa nie 0546 107107 Mr. Mizo ne 5G no yaka ho asema kire say ya pebi efiada yi ubaya ye froni ade Mr. Jumadi bia wudie bia no so about 5G and the Mizo enti bomode ne friend number ne guase no na ye mane wubi 0246270221 your destination travel service Richard Service is assured but bia ye dobeko visa acquisitions and the keka ho nyina no ye be ye na kama wo ko didwa na so pese wo ko school abusua na mo ka bom enyumako na mo ka bom a it's your destination travel service almost say Richard Service is assured enti men how hu ko ba bia be sra for richard ma so ye horom na omoa hotel bookings ne ade nyina so no na ye be make sure say ticket na wo di tu kwan bia is confirmed na utimu a u feel comfortable so relax na wo ko wanim me so ye do wo ko Canada USA and afenso so ba bia ya wo pese wo ko ye adwuma u tu kwan ko hwe ade na wasan ba ne nyina no is your destination travel service and efra wo mesraw ubehunu wo mo Asokore Mampo Rural Bank no direct opposite Asokore Mampo Rural Bank no direct opposite 0257 298 084 Semensini Sokore Mampon hwa Semensini ono so nya Sokore Mampon Rural Bank ne di hwani mu mesra osane yare bia no ebe free hodi akọ malaria no beko enamu yare bia obetu ase de ma prostate enlargement obetu ase mesra onamu yare bia ne wo ba tena wo so ache be ma tena wo so ache diabetes obetu ase de ma mesra wo de agan so aba wunya bi Friday say ya agan eno ana wo de ekro ntimi srawo men ha wo mfo ne nkyere ba bia Samens Herbal Clinic nie wo ye adwuma firi juada weekend sin na so kɔ hɔ a bohu se wo hɔ wo ye mogya mu hwehwɛ mu bia e be kyerɛ kwampa be fa so wo nipadua no wo betimi adidi yie na watimi anyini yie na wo nipadua no ayɛ fɛ scanner hodo bia so ye twa bi enti wo dia ne se wo kɔ agan hɔ na ye adwuma no kama e de amawo asokore mampo hɔ ya 0240 616 061 na wajeo so semens no Tony Sachs Electronics boy me apeke birthday wishes nyina Tony Sachs nie TV no fridge no air condition washing machine gas cookers microwave rice cookers and blenders and kettle and home theaters nyina no wo bo Tony Sachs Electronics was it to papa preko
to papa preko SD Kalam Danum Adumaya ya obey Wesley Methodist Church no hona Tony Sachs ewo na da Roma was birthday wishes nyina no yen sane mu emfa emawo ena wa kire wo se bia woni kumase empo kumase na bia wutwam Yesu mo asante bekwai hono mo a woni bekwai post office no edi hwane mu Tony Sachs ewo ho maame konadu ewo enchi ya oben enche hono mo a inside Methodist shop hono mo a ubehunu wo mo ho ena afen so ukoba bi te se bia sister Vivian Sankore ne nkeka ho a ubenya Tony Sachs enema no nyina bi besra Tony Sachs se to papa preko wate enkoto ba bia me fa gyahye mre wo fie 0244 119236 Dr. Grace Buadu of Grace Gift Herbal Center. Typhoid, stroke, hypertension, hepatitis A, B, C, D, need ya keka hunyina no. Obetu ase de ma. Ulcer, peptic ulcer need ya keka hunyina no. Fibro ne ha unamu ya rebi ya wakotie no. Dr. Grace Buadu of Grace Gift Herbal Center ena Efro Kumasi wo Him School Junction off Barakese kwano so hono mo a. Ebuako kofodbia obengawo filling station no. New Achimota Platinum Bangalore. Family Life International School no direct opposite one mo obohoya obo adwuma Dr. Grace nie ayara sanie Dr. Grace nie ye yibe ma na to nsam ne de nsa fefa ho na gina na so 0246 158003 afa ye hwe mo birthday wishes no 26 adaroma na ye de birthday no eba wo se o fridge ne wo hu niema bia no bra na ye nya hu adwuma emfa ema fridge no beje papa gas cookers no beje papa microwave no beje papa anopai happy birthday to Nana Sapon of Canada from Cynthia and Omono Asamoah of Sompa Television. Happy birthday to DJ Binash of Silver FM. Happy birthday Enkoma Atakura Amaniampon from Edmond Atakura Apia on the way Mount. Happy birthday to Sir Sammy aka Scrappy, a teacher at Manso Asama Arusi. Scrappy no. Happy birthday to Obrempoma Ejewa Ananini Makun from your grandmother Krobia Asantewa Papebi of Breman Experimental School. Happy birthday to Dinomi Huni yo Ntakrahine Ntakrabua hene. Okay. Happy birthday to Ntakrabua hene Nana Yao Osei Richard, social studies teacher at Swami Salvation Army Junior High School from Libya Boga Nana Yao Boama. Hey Ntakra. Ntakra na udi ayira mami hu anime. Hey Ntakra. Abusia ningina no eye Tony Sachs Electronics na efa hoka eno achi yenhwe. Happy birthday to my daughter Vicencia Muahima Entry. Vicencia Muahima Entry. May God bless you. And I will also say Ayeyi Apia Kubi from Judith Kwaten of Nkranza Businya onena ete ema na kwana kana na to so sa no kode dia he fato so mami na me hwe Kawin Nana Echa Frempong Kawin Nana Echa Frempong nkoda mbeku yen abusu Tony Sachs Electronics na efa hoka nti yenni komo kakra from Adea Herbal Clinic systematic yenni komo na entie abe de abe wo de maye ye ba ensama ka chire no e beto kan ho na so wo de aba de bia wo de ba na wo kan ho na wo boa ye sabre kofo bebre na di ho adanse na se ye di obi ho adanse se ne yeso etimi nya kakra na awrade yeso ye kan man Ghana ho ye mpa ye ne se boa ye na de ye be kai de no ho chire no de wo hu amane de di aye no omra de na chi na bra be boa do de yeso enya nu na mu din mu we de bisa Yesu din mu amen amen. Ha Yanko asam wo Ghana ye ti Ghana mantwe ayentehwe ye de enimi de eko Adea Akye Kesse wa wate en Canada say Dr. Abe obi a say onyankopon de obi aba no oyesiya na odi obi nso aba onu nso nam kwanfoforo so yesi Adea Akye ye de ayaresa. That's right. Aduma chede a onyankopon edima Yesu Kristo de be sankofo ya no okọ share say womo mbedi na asam so na omade ne mra ansam so no mdo mo hatoro to no kuru maka no kore no sankofo no so de aduma chede akase brusu be ma won enti se yewura ananti ewiase a se Abel susu ni ndro adu wiase. That's right. Sickle cells,
anka ono so to me boa man ka secretary page anka be boa because secretary we are okay o kopa wo the next minute to bo wan se wa frɛ be boa because miniska enti dia sa me yemi ntumi nye na mo adoma chade ne dia wo ho edro no so wo ho se no secretary wiase nyina se ma ya adwume ka binu se secretary kwa yare wo wiase you see da biara da enipa di sun yawo na mofra wo hu amane a wo mu wu bra nsase wo mu wu no kura nyame anim na tore bia na merɛ ho minim da e se bi nim fie ntimi de minim na so yakopɔ de ade echa mi mahu se nipa bre papa akabe ya sa ankɔfoi aka hwɛ wo mu firi anka ye na so me de ma hwɛ wo mu firi iti he asamo ara nko anasembo enti wa wo ba ye secretary wo bi wo fie odim wo bi a fa ne bra 5 days sa ya de be free ni paran so na no obi fra me fi America obagim ro ni bi de koye command ma mienu ba ko ti wheelchair mu ba ko so na ni kidney hu aka ama na furu aye dendende mani de hu no esanse wa mfa na amma ntimi di nro no nyina ma no ekire from way to way last week of friend say mama say first one ya ko test secret na free ni mu afa de na ne fo ahu na ne kidney no Ghana hank e be ka say e say ya transplanting and na say bi e de beto dialysis so no ono so e ko hwe ye ki ade na ahu no ho no apepa free ho enti papa ne bisa me say e de na onyama me enti me de tu wiase nyina mo nkire me de be nka nkire no minim de onyama me e bi say oba yesu ne gidi a wa no nimpo wase mama wo ye sure me se me ye sure pa wo de kɔ me afa nyame di ni wachi oso okodu airport no me ban extra one say e bia no nso anyo bi no de aba no o se na yesi ni load no dɔɔso enti onyi bi oyi bi na o de kɔ no secretary ni edu na aka no ba na obi afa airport Kumasi Kumasi ya obi afa enti o friend bi na me se wo de kɔ nipa kɔ ne ba yare na oniska enti wo de manemfa onya ayaresa wonso ba ne benya ayaresa eno odi gidie kwa sisi nkola ne bi enu nyina no o se doctor se wo mu ho ato mo kra wo mu nye sickness biem inshanka safo awrade se enya ma ho odin na mo na doma afutun me so no odi ama me wonso dia na hawo enya sickness nko eni yare amesa etwere anope ya obi friend se akoda bia esa atwere nti wo je school be se mfie numni ne ba me temenka eno odi akola ba se atwere ni nti akola so nko school bi mo jai school no tifi tell you nti ya de teachers ne kura ye o ma homete atwa sa na cheta de kyere ni nyina ye basa enti ama odi ne ma me de ne breme minimu no sese beto sa breme nkai no de bata no pay eno obi frame e ka kyere no se akola no be gi adro no koye no wonu ma dro do wi akola na start school ye bi school was start school e ma bi thank god inshallah safo rade se nyama ho odi o me say onyame a odi adom na mama no o ka me ho se da bia me friend sa metiti nyankopon fi se nipa bre nipa bi te sa e bia da achi kro ba yet se president asem aye kan wa be gira mo ma yi do aboa enso ya ria kitwe yi ese no me mpa ye ne se wa me no wo kasa wo ya de ne bia wo de me mo so ne then so we had the ninti no me bi tochima wo ni pedwe wa brabom wo bi tochima kura wo ba ninti wo bi ana no bi ba mo se mama me baba ko enti se me si Kumasi hafie abrosa be se awotwe a enka masi akora bi na nante abe jemika be bo amede kwa e jemika na metua ka no still na yare no wo enti mama mate won ka na de na menye na me se wo de afa ne bra na awrade meboa osu obema ni to ka na asem no na osu ne baba ko penti wo eti wo ba ni ti de asa wo ya mo ma wo tibi nye wo ankasa wa bra bokra wo tibi nye we fie wo timi boa da bia wo di sika sa yade na obi yade eje ne ka de sanka manya me ho ma mo be mo nyina nhyehyɛ o obi ba na de tezi dada kra me ye de yie ma fa me sra mu wahu na ya jene ka ya jene nantwie ya jene wahu enso so ya de nko enso ya de ye nko misraw fampa bo ta mechi na boa me ye mbo so nyankopon paye na dro ya odi amema mi nyina omram na nsesa nipa ne yare na omfa ye ho kodi de nyina mfa se da manyame me se
so obi osa obi se masa osa 8 years ade osa 8 years asa osa 5 days esa osa ni tebiko typhoid acha 1 week esa temiko nanso osa ya ji wonne o chabla na de bia odi last day atwa photo do to TV so de bia ade nti that hospital de bia sa ade na be je bro preko pe na wotwa na wotwe mi lu hu ntowo na de bia di wani mu twa mfoni na we yare na msa na yare na so de bia odi last so ade ntia na wonti abe nkana se wate dia se nso wonti ya na me ka wo se fresa na mesi a me bobo kire wo se bibi ha wa e bibi ha obi a woni mu no 0243 345 392 0243 345 392 050 64 60 208 Mrs. Sana mesi wo de hwe screen na se wo hwe TV de atro sanso ente sabu obi wo de o take am na wo ntemenka wo de 0243 no 345 392 no de bo modern wo de obi dan ho kracho wo de driver ni stia ho kra wo de atro wo si for my kitchen so mfa so ati ase na kwo chro fa ma obi no obi mfa ma obi na be say ya de chen bibia obi o sika betumi ya japade no wa ho de Obema Kesse ya yebo ni dia ni bi de mintimi moyi me say so oni ahode akọ timi nye de wo ye no ahode ni adwurumotie aboa no enti no wokọ na anim de bo man Ghana enti so obi wa adoma chede obi wo boa obi bi obetumi support ne yesu yetumi apagya sa adwumade mu yi a ewom obi betumi esidan Kesse obi betumi abie hospital Kesse me de mintimi na mo me hyakokuo mu ho no so adoma chede no yi adwuma bra obi kọ moja baba bi boss ma to diapers me yiri to diaper ma me na wo to bi breme ade ntia moja koko aharo wo se ma kọ hospital ko mfie benko ni hospitals ma kọ saa ma kọ bibidro for yes am ye twia me ye me se na me se bra oba ye 1 week oba ye o se moja ne twa se de kokọ bo na rubber no se embedim se otimi hyehye ko adwuba ade se so betimi ahwe ne ma papa mama me srodi na hawo stroke ayo ya ju hu sika nyina brand stroke no ya de bi de stroke no ba nso ya create stroke do no enu an de ma etwere ni enu an de ma hepatitis B enu an de ma we ya de ye nya de say yo stroke do yo hepatitis do yo ulcer do ne yo typhoid do and yo ya de bia ni haban kura na no obi ba why yare eko 15 years ni me ba me hwehwe ni moja bibie ni me na se ma me o lake ade bi wo ni pedua wo aduani bi wo pe sa aduane na wo mpe no eno ena ma sa ya de yawo me kire de aduane kro no wo se mama bi kama no da na me se so akwa akodi sa aduane ni dia me se wo ya de we eno ana de wo be ko doctor se be bre o me hwehwe o ma ji hu sika nyina na so ye hu de yawo me se wo lake sa aduane ni di bi ento kodi aduane na wotwe mienu obo se mama afa da beto anu mada ena me se so o se da ye da na hunu ye na me se adoma chede nyankopɔ de ma odi no manyina asa ka wo ho enye se sika wo jefri ni pa no nkwan de hia na bom ono ni pa no so hia bribi afutuo awrechiche obo ha ne yade ne hye da nya duro afutuo nkranhye keke na wo de be ma no kwa na no ho akoto Mr. 0243 345 392 0243 345 me say ya na mese ni dia wo de hwe screen na se na twero ya wo kuma se tano so apatra new site wo do apatra junction a wo de wo si for say me ko tano so apatra junction wo si ho a bisama me abe ana se the secretary doctor ma me ba ko pe na osa secretary ewiase nyina no ono na wo hwehwe no ana fresh ana me ya medarato o pa mfeka fafom na bra wo ba ye be hwe ama de ani gya ko na wo de ani gya ko me rade ada na se we de ka rade ada wase so aka sa fa ye mu dia rade wan kasa ye wadwuma na ni onyam cha na mra wo nchen ye nso so ye nyam aduane ndi we ni ye bisa wo Yesu wudi mu amen na so wo de abada bia abusia ma enye na ye mfansi ai abe na wate ne nkana no pai erobesia na yakanfo e de ma wo se Naki Publications efra wo se books no a wo behia na akoda no so ebehia na wo pia so de ama akoda na akoda na be ko school na watimanya nimdi adwen ne nyansa no de aboa wo na bia so Ghana so no e Naki Publications na wo se wo ko wo se yan kan kire wo se books no creative arts de no from 1 up to 6 any junior high school de no
kwa from form 1 ekosi form 3 no ebi ewo ho ena books no so bi wo ha waka dia bom creative art de ne sei waka dia bom ya kire se unya bi a wawie kura mesraw religious and moral education books no nyina so no efiri form anase P1 ekosi primary 6 ene junior high school 1 up to 3 ni nyina so ebi wo ho Naki publications anu adwuma no obi a wato Naki publications anu adwuma ni bi no ehunu sa akoda ne se na desua esesa mesraw atwema boko ene wo kumase ha na ba bia obenya bia to wasante mantem on books ni bi se Sweet Mama bookshop wo kewu ukọ hwa obenya bi na afesusu no Coco bookshop and afeso Dinas bookshop wo kumase ha sei wo kwa obenya bi enkan so Methodist bookshop and afeso Errant bookshop ni nyina so ukọ hɔ no mo a obenya bi Tamale so Gloria bookshop nyina kwa obenya Naki publications ni babusua onada roma na no pay trase a yede ensam no brew Adea Akye Abia ni yede obesi ha na ya makwan ama sports no atimi aba wakwam from Naki publications I was 0244 892 040 0244 892 040 na books no do bia opebia no onsa enka bia do wasi ha na ya jema sports atimi aba wakwam with abudiabi ena fesuso no Lutaken ene Mickey ene Apostle Atapoku ene abusuafo nyina abusua do besia metrama de mama hwe odobo ache na Kwabena Kesse ni mayena Mr Bright entry boama kuku asomua ene abusuafo nyina systematic ima na Kevin era mu nyina mwase. It's time for sports with Abudiabi. Good morning. Ya mo ebe na ejina de ni mu mayena ya nhwe